Hari ay pabolia. Hari cek kastan. Selama hari apa? Cek kastayan je kia. Besok habis ni berak. Udah malu saya pikir. Ya jagung nyak mati tak pikir. Beremal. Pabolia ka bupan. Hati ya takut pendok. Kadang dia dengan bini mulai bilan tak bini aja nyamanan melek. Payah mana dia. Heng. Merem jagung ngawan ke? Ya besaki beremal ada lek leson. Engkau tak tahu siapa entah aja balik. Montangan di mata konco. Aku ate mur pabi deh pas heng, mau dilau apa heng? Iya sini apa nih dinaeng? Iya bela sahabat tu dia. Aria. Wah, duk ber ada sahabat tu bela siodi. Tengah ada konyong. Konyong lek roy bulun wah roy tengahan. Heran kok, apa kincit laporan anu ya? Aria kok lah jual lah lek beni tangan di kok perak ngopen lek. Ada. Mak kijaring kita boleh jual kado heng. Tak tahu kayun, Mbak. Apa jan? Cek dengan pengotan dia jagung ya kore. Engkok lek pangaran dia bingkok kan beres larang hati ya. Lale mayuk saka. Mangkan. Apa ocan? Pengot tak ngakan ayo. Mon. Mak bisa ngak jeria lek. Bedak kok. Engkok butuh bedak. Bungu tak ngakan namun tak betul. Pengot tak ngakan mangkan lek engkok lah ya. Engkok kan ngobuah jam. Ya Ibrin. Iyalah taman jagung bajan kok. Beremah jadi. Aria kita nyongkel berik lama dateng dagang. Lepas tebas. Masalah. Mak dia binin menheng. Mangkan beremah bae paboli bae. Hah? Paboli ya? Kok tak kok popo. Berem. Cak takut popo beni takut urus nak popo yang. Ya bala, ya ben beremah binin heng mak kun bedek menolong. Ya tuntunlah ke jalan yang benar. Ini kan tersesat apa tang bini? Bani yang binin bedek menolong muani ya pote. Betes saring jeluring, Bang. Taring saya pikir jadi lek engkok tedung lek can kok enor yo. Mangkan. Tedung. Duh, tang bini oleh hidayah. Iya. Tedung lek bereng. Pas keluar enor, teng kubing kok lek. Mangkan. Coy lah kalau pok.